Ahuna na thimu na nthihi no kona u thuba tshiphuga tsha lifhasi tsha bola tsha Fifa nga u tevhekana u bva tshe shango la Brazil la kona u tsireledza tshiphuga tshaḽo zwavhuḓi nga ṅwaha wa 1932. Thimu ya lushaka ya France ine khou tsireledza tshiphuga itshi tsha lifhasi ina khaedu dza mafuvhalo kha vhaṅwe vhatambi vhahulwane. Mutamba phanḓa wa bvumo Karim Benzema khathihi na mutamba murahu Rafael Varane zwi kha ḓi timatimisa arali vha tshi ḓo tamba. Nga nnḓa vhatambi avha vhavhili, shango la France ḽo sia nnḓa Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpembe na Christopher Nkunku nga mulandu wa mafuvhalo. Thimu ya lushaka ya England yo ita nḓowenḓowedzayo lwa u tou thoma vha mulovha nga madekwana hune mutambakati James Maddison a kha ḓi tou pfwa nga ndi muloro u ḓiwana a tshipiḓa tsha mitambo ya tshiphuga tsha lifhasi. I managed to squeeze my way into the squad, which I was very, very happy about. But I don't think at any point I thought it was a closed door and the opportunity had gone. It was just about staying hungry and almost using the rejection of not being called up in previous camps as motivation to try and get back in and force my way back in. Yeah. Mugudisi wa timu ya lushaka ya Portugal Vho Fernando Santos vari vana fulufhelo uri nyambedzano ya mukaputeni wavo Cristiano Ronaldo yo vusa ubonyongo malugana na u sa takala hawe ngei timuni ya Manchester United a nga ḓo khelusa mihumbulo ya vhatambi vhavho. Portugal a ya tholi vha Qatar hune ya kha ḓi bvela phanḓa na u ita ndugiselo dzayo hayani dzine dza katela na mutambo wa vhukonani na shango la Nigeria ḓoroboni ya Lisbon madekwana ana Musi. Mitambo ya tshiphuga tsha lifhasi ndi lwa u tou thoma tshi khou farelwa shangoni la vhurereli ha Islam line ḽa vha na milayo i konḓaho ya u rengisa zwikambi. Qatar ḽo vula bichi tharu phanḓa mitambo ya tshiphuga tsha lifhasi u itela u khwaṱhisa vhuendela mashango ḓoroboni ya Doha. I think Qatar did a great job to have the soccer feeling and to welcome everyone and respect the culture of other people as well. It's a worldwide issue and it will be continue forever. I think the Asian World Cup is also going to be here. Yeah, actually it's proud for such a big Arab country, a nice organization. They are ready for everything. Everything is well organized. Everything is at its best. I love it. Shango la Qatar line la vhana vhadzulapo vho no ṱoḓilingana milioni 3 ḽo fhaṱa hodela dzo no fhira ḓana dza maimo a nṱhesa khathihi na u khwinifhadza fhethu ha u dzula na hodela dza tshifhinganyana. And you can see it, how is it in a good condition and a high quality. The good thing with the cabin, you have your full privacy and you have your bathroom and it's already with a AC and fan. Mitambo ya tshiphuga tsha lifhasi ita kutshedza nga swondaha ino.